Vrijeme je za lov. Nevjerojatno. Jarko je plavo. Najluđe obale koje sam ikad istraživao u životu. Dotaknuli smo dno. Dečki, upravo smo sletjeli na jedan od najtropskih otoka usred Pacifika. I sljedeća 3 dana jest ćemo samo ono što uspijemo uloviti. Lovit ćemo životinje u dubokom plavom oceanu, one koje pužu po tlu i sve ostalo što možemo pronaći. Raspakirat ću ruksak i pokazati vam što imamo ovdje, kako bismo preživjeli sljedeća 3 dana. Ovdje imamo masku i peraje. Nadam se da će nam ovo pomoći sljedećih nekoliko dana da plivamo ravno s obale i vidimo što možemo pronaći. Ovo je ručno kopje i ići ću na sve što mogu pronaći. Svaki dan ćemo koristiti novo oružje koje će nam otključati novi teren i nove životinje koje zapravo možemo loviti. I posljednja stvar koju smo dobili, znate da imamo Quick Revive upravo ovdje. Kad stvari dotaknu dno, uzet ćemo ovo i nadamo se da ćemo se ponovno roditi s potpuno novim životom, prijatelji. Nikada prije nisam bio na ovom otoku, dakle sve ovo novo i za vas i za mene. Vrijeme je da napunimo ruksak i krenemo u istraživanje. Ovo je doslovno kokosov raj. Ovo će biti jedna od najluđih obala koje sam ikada istraživao u životu. Doslovno su samo kokosove palme koliko god mogu vidjeti na ovoj plaži. To je ludilo. O moj Bože, pogledajte sve te leptire. Leptiri žive samo dan ili dva i onda zapravo uginu. Ovi ovdje proživljavaju svoje posljednje sate. Vidiš, svi ovi ovdje umiru. Prestat ću loviti leptire i idem vidjeti možemo li pronaći nešto dobro za sljedećih nekoliko dana. Wow, čovječe, pogledaj ove palme. Rastu skroz uz ovu obalu. Zato želimo malo kasnije ići plivati tamo u zonu Hrid. Nemam pojma što ćemo uspjeti uloviti ovim podvodnim kopljem, ali uzet ćemo sve što možemo ovdje prvog dana. Svaki dan ćemo koristiti novo oružje koje će nam otključati novi teren i novu vrstu koju ćemo moći loviti. Nadam se da ćemo uloviti neku ludu, egzotičnu jastoga. Nešto ukusno što će nam kasnije biti dobra hrana. Imam kokos. Ovi mali ovdje su obično prilično ukusni, ali mislim da je olaj već otvoren. Morat ćemo ga se riješiti, samo pazim da mi jedan od ovih kokosa ne padne na glavu. Toliko ih ima ovdje. Tijekom ovog izazova, dečki, zapravo ćemo koristiti ovu vulkansku stijenu malo kasnije. Ali trenutno si ne mogu priuštiti da ga stavim u ruksak i nosim okolo. Biće pretežak, zato ćemo nastaviti istraživati i vratit ćemo se po nju malo kasnije. Doslovno sam Jack Sparrow dok hodam preko ovog palog stabla palme. Pogledaj ovu malu palmu ovdje. Ovo je točno ono što želimo. Treba mi nešto hranjivo odmah. I ovo je stvarno nisko, tako da bi trebao moći ubrati nekoliko. Vidiš li to? Već ima ove ureze na sebi. Samo ću okrenuti ga. Upravo je ispao s drveta. Imam ovdje mali kokosov orah, samo ću pronaći ravni dio kokosovog oraha, ovaj kraj. Ako ga udarimo, trebao bi izaći. To je otprilike najosvježavajuće što možete dobiti. Zamislite da mi je malo u ustima. Dečki, ove male su stvarno gazirane i tako slatke. Iskreno, nevjerojatno. Nastavimo istraživati. Osjećam se odlično trenutno. O Bože, pogledajte ovo. Prekrasna koraljna plaža. Ovo je ludo, čovječe. Pogledaj ovo. Imamo mrtvog raka. Ovo je kao mrtvi kameni rak. Baš tamo. Mali komadić raka. Ne. To je baš ludo. Upravo sam pronašao nešto ludo. Pogledaj ovo. To tamo, to je školjka tigrasta kaurija. Ovo ovdje je vrsta kaurijeve školjke. Ali, mnoge životinje će to zapravo koristiti kao svoj dom. Rakovi samci, puževi, sve te vrste. Zato ćemo je vratiti natrag. Dobra vijest je da ovdje uz ove stijene ima hrpa rakova. Tako da, ako kasnije ne uspijemo ništa uloviti kopljem, možda ćemo moći skupiti i uloviti nekoliko rakova. Ali kao što znate, jesti nekoliko kamenih rakova neće biti najbolja prehrana za mene ovdje, pogotovo sljedećih nekoliko dana. Upravo sam ugledao ovaj plimni bazen ovdje. Ima dosta riba. Ovdje ima puno malih riba. Naravno, postoji samo jedna stvar koju ja i ti nalazimo. Imamo nešto, dečki. Pogledaj ovo, to je vodena štrcaljka. Pogledaj kako ovaj mlital. Ovaj tip ima problema, čovječe.
Pogledaj ovog tipa. To je ludo, čovječe. Nema šanse da ću pojesti ovog tipa. Naći ćemo bolju hranu, zato ćemo ga pustiti. Sretno, brate. Doslovno sam na drugom kraju planeta upravo sada. I prva stvar koju nađem je prokleta životinja koja štrca vodu. Ima stvarno čudnih životinja ovdje, ha? Uključujući i mene. Nema previše toga iza mene. Možda ćemo nešto uočiti na povratku. Onda mislim da se opremimo i izađemo u vodu da vidimo što možemo uloviti našim ručnim kopjem. Dok hodam ovom plažom, tražim vrstu drveta koju možemo koristiti za pripremu bilo koje životinje koju danas ulovimo za prvi dan. Ranije sam vidio znakove da ih ima, ali mislim da se možda isplati prvo pokušati uloviti neku ribu, a onda pronaći drvo, jer zamisli da odem do drveta, napravim sav posao i sve to, a na kraju ništa ne ulovim. Zaustavit ću se upravo ovdje. Čovječe, danas je ovdje stvarno vruće. Znojim se kao debeli tip na satovima spinninga trenutno. Vi znate. Još malo dalje i onda ćemo ostaviti opremu i izaći ćemo u vodu. Idemo. Samo pokušavam zamisliti debelog tipa na satu spinninga. To bi bilo baš smiješno. Ovo je epski pogled iz ptičje perspektive na teren tamo vani. Krenut ćemo prema obali, ostaviti svu opremu i izaći tamo. Sunce je upravo provjerilo što će nam biti savršeno za ronjenje, jer ono zapravo prodire kroz vodu i čini je električno plavom. Želim vidjeti mogu li pronaći neke drugačije stvari koje inače ne bih našao na drugim mjestima gdje ronim. Pa, hajde da vidimo što ima tamo, ha? Okruženi smo kokosovim palmama, kristalno čistom vodom. Vrijeme je za lov s našim ručnim kopljem. Idemo!
To će biti jedna od najbistrijih voda na zemlji u kojoj smo ikada bili. A dolje su bile i neke divlje životinje. I nabavili smo nešto hrane za prvi dan. Ovo ovdje, dečki, je riba okidač. I stvarno je super vrsta. Ovo je zapravo okidač. Zato ih i zovu ribe okidači. Gotovo kao pištolj. Imaju kao 3 repa. Njihov mali rep ovdje straga zapravo nije dovoljno snažan da pokreće tijelo. Imaju ove stvari na vrhu i na dnu. I te stvari koriste također da se pokreću kroz vodu. Imaju oklopljenu kožu i zube upravo ovdje. Te stvari su lude. Ono što rade je da zapravo polažu jaja na dno morskog dna i štite svoje gnijezdo tim zubima, a ponekad će čak i ogrebati ljude, ribe ili bilo što drugo što se približi njihovom gnijezdu. Idemo gore, skupit ćemo malo koralja i napravit ćemo ognjište. Sve ove stare mrtve palme ovdje. Ovo će biti dobra potpala. Stavite ravno ovdje. Želim ovo zapaliti jer nemam pojma što se događa s ovim vremenom. Ovdje je nepredvidivo, kao i žena, toliko vam mogu reći. 1 minutu pada kiša, sljedeću minutu je sunce. Ne zna šta se događa. Prije doslovno pola sata je padala kiša dok smo plivali. Tako da je ovdje na ovom otoku sve skroz vlažno. Samo pokušavam unijeti što više kisika mogu u ovu vatru. Idem skupiti hrpu ovih kokosovih ljuski, one će biti savršene za vatru. Dakle, ovdje imamo našu ribu, okidač, i upravo smo otišli u džunglu i ubrali ovaj list banane. Zapravo ćemo ga koristiti za kuhanje naše ribe. Prvo što želim napraviti je očistiti ribu. Samo ću rezati odmah iza glave. Vidiš, nož mi jedva probija kožu. Okrenut ću oštricu od sebe, tik iznad trbušne šupljine i povući prema tijelu. Ono što pokušavam napraviti je riješiti se svih iznutrica i glave odjednom. Ne želimo ništa od toga, a ne želimo ni tu glavu, zato je makni. Ono što nam ostaje je samo tijelo ovdje, koje ima svo to prekrasno bijelo meso. Zapravo ću ga oguliti, baš kao što bih napravio s krokodilom ili nečim sličnim. Samo ću ga uhvatiti, povući i polako rezati prema dolje. Iskreno, baš se osjeća kao krokodilske ljuske. To je gotovo isto. Pogledajte ovo ovdje, upravo smo skinuli svu kožu s mesa. Pogledajte to, ostalo nam je samo ovo prekrasno meso. Sada ćemo ga narezati na komade. Ostala su nam samo 2 prekrasna komada mesa. Ovdje imamo naš list banane, zapravo ćemo ga samo rezati pri dnu, polako i ravnomjerno. Iskreno, to je tako zadovoljavajuće. Ono što ćemo napraviti je da ćemo staviti naše meso unutar ovog lista. Preklopit ćemo ga i samo ćemo ga zarolat. Pokušat ćemo ga napraviti što čvršim i što bolje zatvorenim. Onda ćemo uzeti ovu peteljku ovdje. Imamo naš list banane ovdje. Preklopit ćemo ga ovako. I onda ćemo koristiti ovo. Zavezat ćemo ga ovako. Isto ćemo napraviti i s druge strane. I onda imamo paketiće koji će se kuhati na pari unutra. U redu, imamo 2 savršena mala paketića spremna da idu ravno na vatru. Upravo sam otišao i skupio ove zelene grane ovdje. Koristit ćemo ih iznad vatre. Imamo lijep sloj žara. Postavit ću ovo točno na rub naše vatre ovdje. Uzet ćemo naše male paketiće, stavit ćemo ih ravno na vatru. Polako će se kuhati na pari upravo tu i peći u tom listu banane. Danas je bio dug dan, dečki, i sretan sam što smo upravo nabavili hranu za danas, prvi dan. Izgleda da se oluje stvaraju svuda oko mene upravo sada. Sve što znam je da će tijekom sljedećih nekoliko dana postati još puno luđe. Pobrinite se da ostanete s nama zbog toga. O moj Bože, izgleda nevjerojatno. Pogledajte to. Možete doslovno vidjeti kako para polako izlazi iz naših mini paketića. Naši paketići kuhaju se već oko 15 minuta. Na brzinu ću ih okrenut i onda bi trebali biti spremni za nas za prvi dan. Pričekat ćemo još 10 minuta i onda će ove stvari biti spremne. Hajdemo uzeti komad koralja da na njemu poslužimo. Ova izgleda odlično. To je spremno. Vrijeme je da navalimo na naš obrok za prvi dan. Vidjeli ste da smo ulovili samo ovu malu ribu okidač.
Nadam se da će biti dovoljno da izdržim do sutra. Otvorit ćemo je i vidjeti što je unutra. O Bože, zapravo je savršeno kuhana na pari. Pogledajte to. Nemam pojma kakvog će okusa biti meso ove ribe, ali probat ćemo. Pojest ćemo je. Bijelo meso nema najbolji okus na svijetu. Daću mu ocjenu 7,5 od 10. Nije to najbolja riba koju sam ikad jeo, ali barem smo nešto ulovili. I vidjeli ste da sam danas imao ono jadno malo oružje. Nadam se da ćemo sutra uloviti nešto puno bolje. Vidimo se sutra rano ujutro za drugi dan, a stvari će postati još ekstremnije. Vidimo se onda. Dobro jutro svima, danas je drugi dan i stigli smo do obalnih plimnih bazena. Danas imamo ovu malu podvodnu pušku. Ova stvar je pravo oružje i lovit ćemo da vidimo možemo li uloviti nešto za jesti. Ali to nije sve. Lovit ćemo ribu kako bismo je poklonili jednom od lokalaca, a za uzvrat će nas on odvesti da vidimo jednu od najegzotičnijih životinja na svijetu. Morate ostati s nama zbog toga. Dopustite mi da vam pokažem kako ova podvodna puška radi. Napunit ćemo je ovako, a onda ćemo puzati ispod površine oceana upravo ovako. I onda se nadamo. Tako ćemo uloviti svoju ribu. Sad moram skinuti ovaj kokos. To nije bila dobra ideja. Možete vidjeti kraj naše koplja upravo ovdje. Ima ovaj zupčasti kraj, što znači da čak i ako promašimo i nismo precizni, možda ćemo ipak nešto pogoditi. To je pomalo kao noćni izlazak. Počneš s ciljem, a kako noć odmiče, uzmeš što god možeš naći. Vidite, imamo sve ove plitke bazene uz obalu. Hajde da krenemo dolje i istražimo što možemo pronaći. Ovo nije pravo oružje za plitke bazene jer ne želimo otupiti njegov vrh. Ali kako plima dolazi, trebali bismo moći otplivati s kopljem i nadati se da ćemo nešto pronaći. Ali gledam, mogu li možda pronaći neku užinu za drugi dan, da započnemo dan? To je plan napada. Pogledaj ovo, čovječe. U ovim plitkim bazenima ovdje ima puno životinja i ono što će napraviti je da će se odmah zavući ispod ovih stijena. Ako ih podignemo, tamo ćemo pronaći hranu. Pogledaj ovo ovdje. Imamo velikog raka ovdje ispod. Mislim da je rak otišao ispod ovoga. Podignut ću to. Evo ga. Jupi! Pogledajte ovo ovdje, dečki. Ovo je mali crvenoki rak i ovo je dobar početak. Nije puno, ali te klješta, to je malo mesa, dečki. Ali morat ćemo nastaviti istraživati i vidjeti što još možemo pronaći. To je hrana. Pogledaj to! Veliki rakovi, cijelo jato riba, kao koraljni ekosustav dolje. Izgleda kao odlično mjesto ovdje dole za lov. To mora biti najčudnija životinja koju sam ikada vidio u životu. Pogledaj kako je ta stvar kamuflirana, to je ludo, čovječe. Pogledaj to, što? To su sve njegove noge tamo, ima kao sve te školjke i morske trave koje rastu na njemu. Ali vratit ćemo ga natrag ispod njegove školjke. Eto ga, tamo ide. To mora biti jedna od najkamufliranijih životinja koje sam ikada vidio u životu. I nema šanse da to pojedem. Dobro, pogledaj ovaj plimni bazen ovdje. Ovo je ludo, čovječe. Imamo nekoliko palmi ovdje gore. Sigurno ako istražimo ovdje, mora biti nekih životinja. Imamo nešto ispod ovog kamena ovdje, mislim. Dobro da nismo stali na njega. To je morski jež, čovječe. Polako! Sad sam jako oprezan, ali imam bodljikavog morskog ježa. Sve ove bodlje, dečki, ako mi se zabiju u tijelo, to bi moglo ozbiljno naštetiti. Ako se pitate možete li jesti ove stvari, zapravo možete. Unutra su ispunjeni nekom žutom tvari i možete ih otvoriti, a to su zapravo njihove gonade. I to je dio koji se jede. Ali ovo je prilično malen, pa ga neću pojesti i vratit ćemo ga natrag. Upravo sam ovdje ugledao pravog čudovišta. Ovo nije čak ni vodeni pištolj, ovo je vodena sačmarica. Pogledaj to, to je vodena sačmarica. Ova prska, ova. To je prava zvijer, brate. Što? Čekaj, to mora biti najveći morski krastavac koji smo ikad pronašli u životu. Nema šanse da ćemo pojesti ovog tipa. Jednostavno ne izgleda dobro, ha? U redu, vratimo ga natrag.
U redu, možete vidjeti da se ocean sada jako brzo nadolazi. Mislim da će nam ovo biti dobra prilika za lov. Imamo nadolazeću plimu. Nadam se da će sve životinje doći s njom. Danas ne lovimo samo za sebe, dečki. Trebamo uloviti i više kako bismo kasnije mogli pronaći ovu ludu životinju. Ostavit ćemo ga iza plimnih bazena. Imamo našu malu pušku za podvodni ribolov. Imamo peraje. Vrijeme je da uđemo u vodu i vidimo što možemo pronaći. Idemo. Dobro, to je bilo ludo. Ne znam kako smo ovo uspjeli, ali oduševljen sam. To je sigurno jedan od najluđih zarona ikad. Vidjeli ste da smo uspjeli uloviti ovu plavoperajnu čabalu. Ne mogu vjerovati, jer je ova puška bila užasna, čovječe. Nije imala nikakav domet. Vidjeli ste da nam je došla još jedna koja je bila puno veća i gumica je pukla. Ova stvar je bila užasna. Kad sam pucao na ove ribe, dečki, vidjeli ste da sam morao pustiti pušku jer je riba plivala prema dolje i praktički mi je povukla pušku pod vodu. Imamo neku vrstu hrane. Iako bismo trebali dati ovu ribu, dečki, mislim da bismo trebali moći odrezati mali komad, što će nam biti malo hrane za drugi dan. Ostatak će ići lokalcu, jer će nam kasnije pokazati neka divlja stvorenja. Jupi! Imamo hrane, prijatelji! Da! Tu ribu je poslao Bog. Vidjeli ste, došla je ravno do mene i uspio sam je pogoditi, a naše koplje ju je jedva zadržalo. Samo sam sretan što smo nešto ulovili za drugi dan. Dečki, ako mislite da je danas ludo, obavezno ostanite i sutra, jer idemo posluda u lov na prave monstrume i jedva čekam. Hajdemo zapaliti vatru na ovoj plaži. Idem skinuti ovo neopren i pripremiti nešto za jesti za drugi dan. Dobro, imamo svoje ognjište, hajdemo gore u grmlje i skupiti malo potpale i drva.
Ove stare ljuske kokosa, dečki, stvarno su dobre za kuhanje ribe, jer kad ih zapalite, jako puno dime i taj dim se upije u meso ribe i daje joj stvarno dobar okus. Trenutno sam prilično blizu samog dna. Mogao bih uzeti taj brzi oporavak, ali mislim da bismo se nakon ovog obroka trebali osjećati malo bolje. I nemam pojma što će se dogoditi sutra, zato bih ga trebao sačuvati. Ove stare palmine grane bit će dobre. Dokle god su suhe, lako primaju iskru i dobro gore. Sakupili smo puno potpale. Imamo i naše veliko drvo ovdje. Zapalit ćemo ovo i pojesti obrok za drugi dan. U redu, polako ćemo dodavati drva. Izgleda da smo skoro uspjeli. Huhu! Znate što trebate učiniti? Ostavite komentar. U komentarima se već kuha. Drugi dan. Samo sam sretan što imamo hrane, dečki. Sad ću rastrgati cijelu hrpu ovog kokosa. Ovo bi trebalo biti odlično. Imamo vatru koja gori. Sve ide kao podmazano. Ono što ćemo napraviti je da ćemo otići do ruba vode, očistit ćemo našu ribu, samo ćemo odrezati malo repa, ostatak ćemo sačuvati za mještane. Treba nam samo dovoljno za nas, za hranu, za danas. Imamo komad mesa upravo ovdje. Iskreno, volio bi da mogu pojesti sve ovo sada, dečki, ali moram ga dati dalje. Inače, nema šanse da ćemo zapravo pronaći ta luda stvorenja. Moramo dati nešto mještanima. Dakle, to će biti hrana koju imamo. Nije puno, ali nadam se da će nam biti dovoljno do sutra. Upravo sam pronašao ove odlične komade drva. Stavit ću ih na našu vatru. A onda, svuda oko nas je vulkanska stijena. Uzet ćemo poseban komad. Iskoristit ćemo ga za kuhanje naše ribe. To je ono što tražimo, baš tamo. Super je tanka, to će dobro provoditi toplinu i ispeći našu ribu. Pripremit ćemo naš vrući kamen. Uzet ćemo naš riblji rep. Stavit ćemo je ravno na vatru. Ona će se polako zagrijavati i onda će nam ispeći ribu baš tu. Raka ćemo ubaciti ravno u žar, otprilike 5 minuta prije nego što riba bude gotova. To će se skuhati jako brzo. Najvažnije je da održavamo plamen ispod ove stijene. Riba nam se kuha zadnjih 10 ili 15 minuta, imamo raka ovdje. Upravo sam ga onesposobio. Zabio sam nož ravno kroz njegovo tijelo. Moramo ga odmah staviti na vatru. Jedemo u raju, prijatelju. Što kažeš na ovo mjesto za ručak? Šališ li se? Ovo je nevjerojatno. Poslužili smo pravu gozbu. U raju smo. Pogledaj oko sebe. Imamo kristalno čistu vodu. Iza nas su kokosove palme i bacamo se na naš obrok za drugi dan. Nemamo cijelu ribu, dečki. Volio bi da imamo. Hajde da probamo ovog raka ovdje. Vidiš tu kliješta? Tu je svo meso. Hajde da ga otkinemo. Uzmemo komad koralja. Čovječe, ovo izgleda nevjerojatno. Baš lijepo meso. Ajde da to pojedemo. Možda nema puno mesa, ali meso raka mi je jedno od najdražih na cijelom svijetu. Toliko je slatko. Treba samo oguliti kožu ovdje. Pogledaj taj komad bijelog mesa. Hajde da ga pojedemo. To je vrhunski, čovječe. Trenutno nemamo puno mesa, dečki. Vjerovatno ću umirati od gladi. Morat ćemo vidjeti možemo li sutra nabaviti još hrane. I pripremili smo jednu od najluđih stvari. Zato ostanite s nama. Smazat ću ovo, odnijeti ostatak te ribe mještanima i onda idemo na ludu popodnevnu avanturu. Vidimo se uskoro, dečki. Dečki, imamo našu ribu ovdje, imamo lokalnu legendu. Brate, hoćeš li nas povesti da tražimo raka? Nema problema, brate. Lekar! Hvala ti, prijatelju. Idemo. Kamo idemo, brate? U džunglu. Da. Idemo! Dakle, sada ćemo tražiti velike životinje u džungli noću. Uzbuđen sam. Imamo ovu lampu ovdje. Sada ćemo hodati kroz džunglu da vidimo što možemo pronaći. Ovo je najdivlje što može biti. Nadam se da ćemo pronaći neku od tih životinja. Onda ćemo je, nadam se, zadržati i sutra ujutro vam je pokazati izbliza. Trenutno nemam pojma gdje smo, ali idemo u lov. Idemo. You going? Jupi! Pogledaj to! Izgleda ludo. Imamo jednog, dečki. Pogledajte ovog raka ovdje. Kako zoveš ovog, brate? Kokolak rak. Ovo je kokosov rak? Da. Pogledaj ga. Ovo je na kokosovoj palmi, baš ovdje. Sutra ujutro ćemo vam pokazati bolji pogled kad bude lijepo svjetlo, ostavit ćemo ga na ovom drvetu i vratit se kasnije. Vidimo se rano ujutro. Ovo je tako ludo, čovječe.
Ono sinoć je bilo potpuno ludo, dečki. I pogledajte ovu životinju ovdje. Ovo je kokosov rak. A razlog za to su ove kandže ovdje, koje su nevjerojatno snažne. Mogu razbiti kokosove orahe i to im je upravo hrana, dečki. Nevjerojatni su penjači. Mogu se penjati po drveću i izlaze samo noću, a obično su prilično samotnjački. Ove životinje mogu živjeti do 60 godina i narasti do 1 metra duljine. Dakle, ovaj ovdje je još samo mala beba. Pustit ćemo ga natrag u grmlje gdje mu je mjesto. Odrašće i postati zvijer prašume. Ali ovo ovdje, to je stvarno nevjerojatno stvorenje. I znate, danas moramo sami pronaći svoju hranu, ali jednostavno nije u redu zadržati nešto što tako sporo raste i živi toliko godina. To mora biti jedna od najluđih stvari ikad. Jarko je plave boje. U redu, vratit ćemo ga natrag u džunglu. Idemo. Savršeno mjesto za njega je upravo ovdje. Također sam mu uzeo malu poslasticu. Trebao bi sada spavati, ali barem će imati svježi obrok. Vratit ćemo ga tamo gdje pripada. Možete ga vidjeti na drvetu upravo ovdje. Ostavili smo mu kokos. Vrijeme je za polazak. Vidimo se kasnije, prijatelju. Čak i iza džungle sada spremamo se uskočiti na brod i otisnuti se prema duboko plavom moru. Vidimo se dolje, ekipo. Idemo! Trenutno je 3. dan i uskočili smo na plovilo, te se otiskujemo prema duboko plavom moru, ekipo. Danas imamo veliku podvodnu pušku i nemam pojma što će se dogoditi. Želim vam pokazati brod i naše kapetana. On je prava legenda. Ovo je Moana. Moana, legenda. Njegovo ime je doslovno Moana, ekipo. On je prava legenda mora, ovaj čovjek. Imamo najbistriju vodu na zemlji. Pogledajte ovaj krajolik sada. Nevjerojatno je. Brate, idemo. Oh, toliko sam nabrijan za danas. Vidjeli ste jučer da smo uspjeli pronaći to epsko stvorenje. Te stvari su lude, čovječe. Sada, ekipo, želim ovo završiti spektakularno. Zadnja 2 dana stvarno nismo imali najbolji obrok ikad. Želim uzeti nešto što će stvarno pokrenuti ovaj izazov i dobro me zasititi. U redu, sada ostavljamo kopno iza sebe i vozimo prema dubokom plavom oceanu. Toliko sam nabrijan, nemam pojma što ćemo tamo pronaći. Ali moramo pronaći veliku životinju, ekipo. Danas će biti ludo. Idemo! Vjerojatno smo odmakli dobrih 15-20 minuta do sada. Nalazimo se na otprilike 25 do 30 metara dubine. Uskoro ćemo uskočiti i malo pogledati oko sebe. Iskreno, ovo izgleda kao najplavija voda na zemlji. Nabrijan sam. Moana nam daje zeleno svjetlo, ekipo. Vrijeme je da se spremimo, uđemo u vodu i vidimo što nam ovo mjesto nudi. Znate i sami, 3. je dan, moramo uloviti čudovište. Idemo. Zapravo sam malo nervozan, jer svaka životinja na koju naiđemo vjerojatno će biti velika. Imamo rolu na pušci ovdje, na kojoj je oko 60 metara strune. A tu je i rola na pojasu, koja ima još 60. Nadam se da me što god ulovim neće povući pod vodu i da ovdje nema velikih morskih pasa. Idemo vidjeti što je dolje. Idemo.
jer ronimo satima i doslovno sam promašio sve na što sam pucao. Ne znam što mi je danas, ali dotakli smo dno. Znate da je vrijeme za brzi oporavak. Kad to imamo, preporodit ćemo se. I onda se nadam da ćemo uloviti neku životinju. Pogledajte kako to šumi. U redu, hajde da to popijemo. Juhu! Ponovno smo rođeni, dušo. Vrijeme je da se ponovno obučemo. Popi nešto. Moramo uloviti ribu da završimo ovaj izazov. Ovo je zadnje malo energije što mi je ostalo. Idemo. Uspjeli smo, dušo! Juhu! Dečki, pogledajte ovu stvar ovdje. Ovo je divovska papigača. Mora biti jedna od najegzotičnijih i najnevjerovatnijih vrsta ovdje na otocima. Jedan od razloga zašto se ovo zove papigač je zbog njegovih zuba ovdje. Zapravo ima kljun, baš kao ptica. A ono što rade je da se zapravo hrane koraljima. Čiste koralje, ponekad ih i pojedu. I zapravo su izuzetno važni za ekosustav, održavaju sve zdravim. I dečki, ovdje vani obično ne volim loviti ove životinje jer su jako važne. Ali meni se čini da je uzeti jednog s vremena na vrijeme najodrživiji način ovdje na otoku. I ništa od ove životinje neće biti bačeno. Idemo gore u grmlje, staviti ovu stvar na vatru za 3. dan. Pokupit ćemo sve ovo, napravit ćemo ognjište. Možete vidjeti ovdje, pogledajte ovu postavu, imamo sve ove kokose, to će pomoći da se vatra zadimi. I pripremit ćemo ovu ribu na jedan od najposebnijih načina. Ono što ćemo napraviti s našom ribom je jednostavno izvaditi joj utrobu. Bacit ćemo je preko lude ražnjače od riže, ali ne želimo ništa iznutra. Zato uzmem svoj veliki nož i zabodem ga ravno u njezin anus. Jedna od najluđih stvari kod ovih životinja ekipa je koliko su im velike ljuske. Pogledajte to. To je jedna ljuska. Rašekli smo ovu stvar. Pogledajte unutrašnjost. Toga se želimo riješiti. Osjećaj je nevjerojatan. Istrgnut ćemo sve ovo van. To su svi creva, sav taj nered. Hajde da je operemo. Spremna je za korištenje. Očistili smo sve iznutrice. To je jednostavno prekrasno, čovječe. U redu, uzet ćemo ovu. Imamo naša 2 poprečna nosača ovdje. Sada imamo i našu ravan štap. Naša prekrasna riba je ovdje, dečki. Provući ću naš štap ravno kroz usta ove životinje. Samo ću ga provući skroz do kraja. To je naša riba, spremna da ide ravno iznad vatre. Stavi je na vatru. I tako to radimo ovdje na otocima. Želimo pojačati plamen kako bi nam riba bila pečena. Bićemo spremni. Pogledaj kako ovo ludo izgleda. Imamo našu jarko plavu ribu. Imamo vatru koja gori ispod. Iskreno zbog ovoga to radimo. 3. je dan, bili smo na dnu. Uzeli smo quick revive. Dobili smo nalet energije. I imao sam sreće što sam kopljem ulovio ovu nevjerojatnu životinju. Jedva čekam da ovo pojedem. Cijela riba za 3. dan. Nadamo se da će meso biti nevjerojatno. Dečki, držali smo je iznad vatre otprilike 10-15 minuta s ove strane. Sad ćemo je brzo okrenuti. Ono što ćete primijetiti kod ove ribe su te velike ljuske. Oj, ajme. I kako se peče, te će se ljuske zapravo početi odvajati od tijela. Hajdemo je okrenuti. Vratit ćemo je rado natrag, dobit ćemo toplinu ravno kroz trbuh. Još malo drva na vatru, još 10 minuta. Biće spremna. Dečki, naša riba izgleda skoro spremno. Pogledajte je. O Bože, hajdemo je skinuti. O da! Pogledajte koliko je to sočno. Poslužit ćemo je odmah ovdje. Pogledaj to, to je doslovno kao čips od kukuruza. Samo ćemo ga oguliti. O Bože, imamo cijelu ribu.
Ovo će biti nevjerojatnog okusa. Idemo. Pogledaj ove komade mesa. Tako sočno. Nevjerojatno. Pogledaj to. Dečki, ovo je ono što nam je trebalo za treći dan. Sad ću navaliti na ovo. Vidimo se na sljedećoj divljoj avanturi. Ne zaboravite lajkati i pretplatiti se. Vidimo se na sljedećoj divljoj pustolovini. Šaljem puno ljubavi. Čihu.